Maya payaldo mga sipag kong estudyante, yaku ay Teacher Rachel, ingke kayong talaturo para kingaldo ngay ni. Kingaldo ngay ni, panigaralan tayo, king kindergarten, third quarter, week 2, ing miyaya liwang lugar king komunidad. Pero bayo ito, mamyalong tapa mo. Hulaan niya, nung nukaring lugar tala akit, ding makatuking tauhan. Handa na kayo ba? Tara, umpisan tane! Nukaring lugar taya akit ing janitor. Nung sagot yu king parki, magaling, gusto kayo ken. Nukaring lugar taneman akit tuturo ing mestra. Nunging sagot yu king eskwela, gusto na kayo na naman. No ka rin taya akakit ing pulis. Nunging sagot yu king istasyon ing pulis, magaling. Gusto na kayo na naman. Oing narsis kaya, no ka rin taya akakit. Nunging sagot yu king ospital, magaling. Gusto na kayo na naman. Makanano naman ding bumbero. No ka rin tala kaya akakit. Nunging sagot yu king istasyon ning bumbero, gusto na kayo na naman. Pangagaling nyo talaga. Ngeni, oras na para makiramdam. Ing makuyad a kwentong kanakong basan, tungkol ya king metong ayanak at king kayang pamilya. Pakibalwan tala, ding lugar adadalanan da aldo-aldo. Maranon niyang lulub king eskwela ilito. Abeneng imana, imadam lerma, na magobra bilang mestra. Pero bayo ito, tataglos la pa king palengki, king pwesto ng dang liling, para saling lelot ampong lumpia. Kay ba't da king palengki, taglos na laman kang tatana, itatang lari. Magobraya bilang doktor king ospital, para manyad bakal. Kaya rin nanita, lungob na laking eskwela, karas na ning oras ning pamagluwal, sabi na larin mumuli kantang imana. Pero bayo lamuli ring minda, dadalan lapaking pisamban para mga di. Manyad lang pasalamat king grasya na atatanggap ning karelang pamilya. Simple mo ing biening pamilya ng lito. Patse aldoning Domingo kay batdang sinimba, mumuntala king parki, ban mamasyal at magsaya. Ngeni naman, sagutan tala ding makatuking kutang. Mumunang kutang, ninungan ing tauhan amebanggit king kwento. Nunging sagot yu, ilito, Madam Lerma, dang liling, tatang lari, usto kayo ken. Pangaduang kutang, pilan lang lugar ing mebanggit king kwento. Nunging sagot yu, 5, usto na kayo na naman. Pangatlong kutang, nanulang ang lugar ing mebanggit king kwento. Nunging sagot yu, palengki, eskwela, ospital, pisamban at parki, usto na kayo na naman. Ngeni anak, ati na kayo bang ideya nung naning lisyon tamo? King lisyon tamo ngeni, panigaralan tala, ring lugar king kaya katamong komunidad, at ring serbisyo o saup abibieda kaya katamo. Miyayaliwang lugar king komunidad. Eskwela,
iniing lugar nung no ka rin tamo magaral. Pisamban, iniing lugar nung no ka rin tamo mga di, kayabe ing kaya katamong pamilya. Parki, iniing lugar nung no ka rin tamong mamyalong at magsaya. Ospital, iniing lugar nung no ka rin tala darala, ting taong masakit. Istasyon ning pulis, iniing lugar nung no ka rin ladarala, ding taong lalabag king batas. Istasyon ning bumbero, iniing lugar nung no ka rin ta makapanyad sao kapag atin masisilab. Butika, iniing lugar nung no ka rin tamo sasaling panulo. Palengke, iniing lugar nung no ka rin tamo sa salwan ing kaya katamong pamangailangan, kalupanan ning pamangan at imalan. Barberya, iniing lugar nung no ka rin tamo paurod at magpalago. Nanula ding lugar ame banggit king kaya katamong komunidad, banggitan tala tunggal-tunggal. Eskwela, parki, istasyon ng bumbero, barberya, pisamban, butika, ospital, istasyon ng pulis, at palengke. Nung nga banggit ko nga din, magaling! Atin kayong meto nga star. Tandanan, balang tao atin niyang pamangailangan abibiyena ning kayang komunidad. Kaya dapat may sopan ing kekang lugar ban manatili ay ning malinis, masalese at tahimik. Pagyamanan, ngeni kumakayong lapis at papel, oras na para sagutan tala ding makatuking aktibidad. Malyari ang iposing video kabang sasagutan niya ini. Mumunang aktibidad, gamit ing gulis, itulid la ring lagyuning lugar king kayang gustong litrato. Ikwayo la ba rin gustong sagot? Magaling! Dahil ken, dinanda kayong meto nga star! Pangaduang aktibidad, i-checking litrato ning tauhan ang magobra karing makatuking lugar king komunidad. Ustulangan ba ding sagot yo? Magaling! Dahil ken, dinanda kayong meto nga star! Pamangawa, koloran niyang masalese at malinis ing litrato na ning meto nga komunidad. Ebalwasyon, nanong lugar king komunidad ing tutukuyan da king telatag, isulat ing letra na ning gustong sagot king gulis bayo ing bilang. Mumuna, iniing lugar nung no ka rin tamo sasaling panulo. Pangadwa, iniing lugar apupunta lang tamo para magpaulo. Pangatlo,
ining lugar nung no karintamo magpaurud at magpalago. Pangapat, iniing lugar nung no karintala sa salwan ding kaya katamong pamangailangan. At panglima, iniing lugar nung no karintamo malyaring mamasyal, magsaya at maglibang. Kawan bale, panuto, mantun kang litrato na ning lugar king komunidad karing lumang libro o magazine, gupitan at idikit may ni king bond paper. Mayari na naman yung kaya katang lisyon para king naldo ngay ni. Sana dakal na kayo na naman abalo. Hanggang king tutukitang pamiyabe-yabe. Muli, ini Teacher Rachel. Dakala salamat kaya kayungan. Paalam!